In the selection that we are drawing from today, Adato describes how her interest in the Sephardi community of Seattle was sparked by the cultural vibrancy she witnessed in her own home, which she described as a social hub of the larger Sephardi community. Adato's interest was particularly drawn to the community's immigrant members, including a woman she fondly remembered as her aunt from Istanbul, that is, Latia Estambolia, a lively storyteller who, despite her nickname, was of no biological relation to the young Adato. Ella era una mujer buchatica, like me. Ni gorda, ni flaca, ni fea, ni hermosa. Tenía cabellos grisos y un peinado muy liso. No me acuerdo al color de sus ojos, me parece que eran un poco verdes. Siempre la víamos bien vestida en un fustán bien hecho, calzas de seda y calzados con coches. Nunca se quitaba las escuralichas de diamante, y cuando se vestía de punto, se metía manillas de oro y anillos de diamante. Mas siempre tenía aquel cigarrillo entre sus dedos amarillentos. Solo en Shabbat se ingeniaba con el tishpil en lugar del cigarrillo que no se podía fumar.